Manipur Top Channel की मेकेडी की मरुएबी ई पाउसिंग मियामना थमजरी अहानबदा वाइसेल मरिल तेंबगी थबक खुमांग सक्षिली सालिबस येसी की अप्रैल 10 का मथुइदी की दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यूनियन इपुना वाइसेल मरिल तेंबगी थबक थौदा बाबोक लेकाइदी की हौदुना सथरकी बदुंग सिदी खुमांग सक्षिन संक्षिनुना पुखरंबम यौदुना सेंबगी थबक सथरी ngasi siengliba mafam amadi siengba loikraba mafamsing environment protection union gi thomisingna haumisingga puni yengsingkhri yengsinba adu da ipugi convener m dananjoina inglising ani ga kunga mari dagi lamdam masida irang kana leidinge manungda mangtharakliba umang wamang tukhong turel mayam kungsilakpa environment disaster singtholakliba subu kanana ba CSO environmentalist singpullaga ipu siamduna thabak sangshinba hanboina waisel madil asi siembagi thabak horakibani waisel madil asi matam gi oina sienglabasu mapung phana siengba ngamdaba phal leitabana karino tawramba du mai pakna tawdabana ipuna mari leinaba department ga kyar phaminaduna khannaraba matung survey tawraba matung da line department gi mating amadi मफम की क्लब मैरा पाइबी सिंगी मतेंग लोइनना सही सुगी अप्रैल 10 का मथुइदगी सेंगबा होरखिबनी हाउजु फाव थौदा बाबोक लेकाइदगी होरक्तुना मोइरांग पुरेल क्वाकैथेल लैश्रम लेकाइ कोंजेंग लेकाइ मोंगसंगाइ मयाइ लेकाइ मालेम एयरपोर्ट ममांग निंगोमबम पुखरमबम खा संजनबम ओहें खुमन खोइ खोंनांग अमदी समुसंग शांतिपुर सेंगबा लोइरि हाउजु पुखरमबम सेंगबगी थबा लोइरगा वडौरिबे सिंग सही सुप लेपतना सेंगबगी थबक इतिहास के यामना मरी लेनबा मदी यामना सुमरु ओइदिबा वाइसेल मरी लसी सिंगबगी थबक सतखिगनी मसिबु माइ पाकनबा मियामना मतेंग पांगबियोइखि मखा सथरक पोइना तो पापाव मनमो लोकताक पाट की फुमदी सिंग द लालहौबु सिंग सजलंबा केम सिंग थुगाइख्रि सिक्योरिटी फोर्स न खुसुकलाइ क्या फुगत पंगमख्रि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमसुम सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा टीम अमना नसौ पातंगखोंग एरिया की नसौ पातोन अमसुम निंगथौखोंग पातोन लैबा फुमदी की मथक्ता लालहौबु सिंग सजलंबा केम सिंग ऑपरेशन सथदुना थुगाइखिबगा लोइना केम सिंग अदुदगी लालहौबु सिंग लोतुना थमलंबा खुसुकलाइ पोखायबा याबा पोलम अमदी नोइ मरु सिंग फगत पंगमख्रि हाइरि ऑफिसर लोइबा पाव की मतुंग इना इंटेलिजेंस सिंग पिरकपा पाव की लिखुन अमगी मतुंग इना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट अमदी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंग अपन मतीम अमना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा नसौ पतंगखोंग एरिया की नसौ पातोन अमदी निंगथौखोंग पातोन की मरक्ता लैबा मफम सिंग पाक्सना सतखिबा सर्च ऑपरेशन सिंग हाइरिबा मफम सिंग असिदगी फुमदी की मथक्ता सरंबा केम सिंग अदु थुगाइखिबनी कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्स मफम कोइसलबा मतुंग केम्स अदुदा मखातना थीबु हुंबिगी थबक सथबदा मैगजीन यावा SLR राइफल अमा मैगजीन अमगा लोइनना 9mm कंट्री मेड पिस्तौल अमा आर्मिंग रिंग लोइनना 36 हाई एक्सप्लोसिव हैंड ग्रेनेड मरी डेटोनेटर अनि लेथोड बॉम्ब अनि 81mm मोटर शेल अमा स्मोक शेल अनि रबर ट्यूब अनि ब्लैंकेट तरागा मथुई साक थोनबा कोन लिक सिंग हाइदि फगलबा पोलम सिंग मरी लेनबा पुलिस स्टेशन सिंग द लीगल एक्शन की दम खुसिनख्रे हाइदि पाउसना मखा तारादुन हाइ कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्स ना फुमदी की मथत सरंबा केम सिंग अदु आइना थिंग्रबा लहोलुप कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स वार ग्रुप KCP PWG की ओइरंबा या हाइदि ऑपरेशन अदु मिफामी पुनि यावखिदि अमदी फुमसिदा सासिलंबा केम सिंग अदु थुगाइदुन मंगा तखनख्रे हाइदि अमरोमदना पुंग कुनगा मरीदगी कुंथ्रागा तरुकी मनुंग इंडिया ना मिलिटरी स्ट्राइक तौरक्पा याई पाकिस्तान इंडिया ना लाकदबा पुंग कुनगा मरीदगी कुंथ्रागा तरुक फावगी मनुंग मिलिटरी स्ट्राइक अमा सथनबा थौरांग तौरंबी याई हाइना पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर तारान युम्सकिसन नुमितो वार्निंग पिख्रि इंडिया ना कंट्रोल तौबा कश्मीर लैबा पहलगाम हंदक थोकिबा थौदोक मरी लेना युमफम यावदबा मसुम सेमजिन सजिनबा मराल सिंग युमफम ओइरगा इंडिया ना मिलिटरी एक्शन की दमा सेम सारी हाइबगी थाजबा याबा पाव पाकिस्तान फंगले हैना तारारना वीडियो स्टेटमेंट अमदा फोंदोखि इंडिया ना सिगुम खोंगथा अमा हेक थांगलकपदा सब साबा पखुम पीगनी हैना मागना वार्निंग पिखि पहलगाम थौदोकी मतंगदा असेंगबा खंगनबा एक्सपर्ट सिंगी न्यूट्रल ओइबा कमीशन अमना थमोई सिंगना थाजनिंगाई ओइबा मनुंग मपान उबा मसुम मनिंग तंबा इन्वेस्टिगेशन अमा सथानबगी वाफम पाकिस्तान हौदोखि हैना मिनिस्टर न पनखि अदुमोइनमक मरम साबा इंक्वायरी की वहौदा मरम सादबा मसुम मुक्नबगी लंबी इंडिया न खल्ली हैना मागना हाइखि इंडिया न सथरकपा मिलिटरी एक्शन अमा हेक्तगी सबसाबा पाकुम पाकिस्तान पिगनी उंखनबा थोलकपदा मदुगी दायित्व इंडिया दा पुहनगदबनी हैना तारना इंटरनेशनल कम्युनिटी तकसिंखि उपाय पुनमक सिजनदुना पाकिस्तान की सोवरेनिटी अमसुम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ngaknaba leba asik aset फिरेपसु मांग अमुक हना फोंदोखि
Saliba tha sida pahalgam terrorism di attack tawduna yamdrabada miyoi kunga mangagi punsi mangan kraba matungdagi kha Asia thangnaba lebak anigi marakta ungkhatnaba hengalakli India na Pakistan bu attack atuda sienabagi maral siri atubu siriba maral asi Islamabad na kana yaningdaba phongdorakli Amaromdana Bangladesh ki ko na Hindu lusingba bel thatoknaba order pikri Bangladesh ki national flag ikai khumnadabagi maralda tha mangagi mamangna phakibi Hindu leader Sinmoy Krishna Das bel thadoknaba Bangladesh High Court ki bench samana yumsakasa numit order pikreina court ki official singna phongdokri Mangonda bel piruidabagi maram laibra haina authority singda hangladuna court asina mamangna pikiba rule absolute oiri haina just anina saba bench na lakhokri haina High Court ki official amana phongdokhi Justice Ato Rahman amasum Justice Ali Rezana sab bench na mamangna makoina pikiba rule gi matungina final hearing matungna bel piki October 18 da das amasum atay miyoi taraga nipan Bangladesh national flag ikai khumnadabigi moral shiraduna case ama Satogram gi Kotwali police station lokhatki Iskon gi hanagi lusing das mamang sahi November 15 da Dhaka gi Hazarat Shahjalal International Airport phaki amasum Samilito Sanani Zagram Zot Kawi Hindu organization amagi spokesperson amasu oiba Das Khanong Pok thangba Port City Satogram da leiba court pukhi mathangi numita mahaki bail petition reject tawraduna court aduna mak pu jail thajinki Das phaki vedagi leiba asgi mafam kyar khongjang singchang silakhi maki tungin basingna Dhaka amasum Port City amasum atai mafam singda khongjang singchang singki Das jail thajin kraba matung khongjang singadu hingsa olaktuna Saiful Islam Alip Kauba assistant government prosecutor amagi punsi mangki mahairoina lusingba khongjang amana August 5 da Sheikh Hasina laukthokraba matung tha ahum lairaga thaudu odu thokibani Das phakibaduna Bangladesh amasum India ki marakti issue am oirakhi amasu makpu phajinkhibada India na kana nungnangba phongdokhi Hasina India ra senkraba matung Muhammad Yunus na August 9 da interim government gi chief advisor okhi Bangladesh ta extremist elements ni Hindu amasum atei miyam missing yamdaba miyoi kanglup sing the attack sing mathang satakhi missing yamdaba sing yum amasum business establishment mai thaba amasum lutawba Hindu laisang sing mangthokpa thuwaibagi thoduk mayam thokhenasu pausda makhatari Amaromdana UP laborer ani Sire ani sukli Uttar Pradesh ki Muzaffarnagar district ta Checkon amagi wall ningkhairakpa digi laborer ani sikre amasum atopa ani na aruba phigam la sokli haina police na phongdokri police officer amana phongdokpigi matung ina thawdo odu Muzaffarnagar district ki Charthawal police station ki manung san laiba Daderu khunda thokibani makna ki Checkon gi wall ningkhairakpa duda Rohit say kunngri amasum Iskar say kunthraga mga koba laborer ani khutak siki thawdo odur atopa worker ani na aruba phibam la soki haina phongdokladuna official duna ki makhoi mari mak Checkon adu thabak tawbani haina su paus na makata na phongdorakli Lushilak point tendak report amada lamgi wahawdigi all Tamenglong amadi dailongi kunja sing khuthokna khibagi thawdo odura security personnel taragani thoi amasum kunja taraga mari asopa nangkhre Hairibasi Tamenglong district headquarter ga thangna leriba all Tamenglong village amasum dailong khulani ki marak lamgi wahawda khulani ki kunja masal khuthoknarakpadigi hairiba thawdodu thokhibaduda security personnel taragani thoi amasum kunja taraga mari puna aso open nangkhre heba media report tawnarakli dugo tendana sumna memna thamjaramge duga hausku inadi mem paus matanga sen lusinjarage masum makata bana update mem puna ngamine sen national sigi mekeri meng phamda makata na thamjari